Autonomous Council CM Dr. Himanta Biswa Sarma sir laban ke MP sir Omar Singh DC sir alang litum mane nilithan chance nang pilo je 244A autonomous state 1969 or পৰা এতিয়ালৈকে ইমপ্লিমেন্ট কৰা নাই এইটো ইমপ্লিমেন্ট কৰিব লাগে I have lake kongrong pipu ke ahudi si biliwar charge amunit la pente biliwar charge penta aku kam klaim dun lo ku pene dak ke klaim klelo pamat Church of Christ walong ta klaim dun lang amat kongrong pi ke nili jirpo meo ayok si kongrong pi phan ke State Bank account nanta a poisa patha phaidet lo dak ni hop mission a compensation a poisa ke amat la kongrong pi dak ni hop mission punang ke chini dun ke la alang along tangka ke thap adihu pensi dak long le phelang alam nangka charli dun chot lang lake 2021 aning kan pen 2022 pen lo alang li holistur dak ke chengke lake non het jong lang tarik ingkoi rapli alom nili tum original la pota la pente aprang ake bana pota ta nili long do la si non het jong April la cek lo pensi non si resolution ka che tok lang polo tangte lahaya resolution ka che tok ke lake kaningje ni hop mission a tumta awe amunita awe pusi pache thang sitame kai ke ta ni lidak che wang kai ke ta dak che lang ver bima polo tangte dak bhut bangla sai se put ni li chini paka dak a hir juno ke dolong le pinak athe jem sakopmen si dak a hir juno hang kang det la pente angbong alom evangelist a hemasor promita doimari puta dun edet si lake dak pen ke selendar ge dam lo nili tum ge dak along le phelang pen selendar delang lahaya ting lahaya rang ka dokawe nili tum hanang ki pitekang de nili tum a founder sonaram rong kharpen nili piniarni andak akam ke othi the sitame nili tum long le che khang bom lang a pente long le yor long le pu nili ningkan koi ra pholo nili dak karjap nili ki puyalam theke lalo jong si 420 Indian Penal Code along jong thui chobai la pente salak malak akam ington te pulutang te lake 420 a case porokpo la pente 420 along ako final judgment along ke jong si 409 IPC Indian Penal Code along pulutang te first class magistrate arideng pen kopene dondo hukum pholokna si kaphere dun thu lasi lason na dondo hukum ke phofedet ja phansi chuningri nilimen la henlo dak number 778 apente nilimen bidasingrong pipu dak ni hop mission along nilitum 2018-19 pen la so process claim dun thu pakalo James Jacobon data pota bangke halake madua menta sita buhialong amen thap un edet halaso diuke thanga beyal tawi sitame non piniarni anke 2016 pen lo beyal thepi ka yoine si 2019-20 pen nilitum longlea pota ki kuri thu akimi ke bunai thu pen nilitum dak kache ha hon thu along le pota lo la ikhen lo khajuna ki pi latest update a khayuna ta la hen lo prang along le pota bangke lahai hen lo khajuna rusit la pente lahai hen lo pota ke aprang abana pota lo la ke asamis a khormen ge tok lang lahai hen lo ha lahai a dhiu pen ta holustur te si peneng salajong la non me chi klupen sinang ki holustur la sinang la nang ki holustur ke nili ke direct chini det ke land mafia tum sinang ki holustur pu chini det la iklo